Ebnadano pay so ye too far na yako amen. Scientific Herbal and Alternative Hospital. Dr. Sheikh Amin Bonsu. Ewa hano pay on a Dr. Oseusu. Omni bidding comma. Intune off. Me who say we ye fruit tie bi. Ebi a nekura de. Would ye be a water pay? Tie nefato. Onyare no kore. Baudi tie to. Penifo makwabe. Yana. Long na bia boko. Nyami adaro. Mo fe no a. Ah, nyami adaro. Da ku everybody am be secret. Inshallah, inshallah. Obansu follow sa den. Ya da mo say. Ano pay so ya say nya kwanya hia biegu. Ya wie screening no. Debut. Ya to so. Yeah, and then the last one. And then the last. And then last. And then last. And then February no prekon. Dabi. Tena last pa. Another last. And then dog kind o can be there to say last. Because can ya dos. Yo. Dia ya mo and say there. Ya me be so na mu do. Inshallah. Tena what can yan can no kire wo mo niam awodo a ye screening. Yo, they didn't kai. Ya be do twedem panyamias. Okokruko timfo ana daroma wonam yeso na obi ananka ayorehemu ni ho. Nso fe yeso na daroma. Yankopona na nipa na no ho aton to the extent say every crowd there American for any mafasa American for there cause woman we as woman ko chipa woman timi anyempo near the brain hase ya na yetimi aye dia na say de nyame ase pa na wo mo so mo pa wa ya na omunya bia ya nanka awade no mpo na Yankopon for yeso na omunya bia na chese ya ni agi manije ene say nyame ada obi yare na no ho atono nti Yankopon ma amamfo ho nto mo da anu mbeka kirem America baby ya no mtare fake is bread na no obi disu okole o si ninu aba no wanya lymphoma cancer ena wasa nya kidney di okoda dale so ese o ma declare so obi wu nti Yankopon ada mo ya start enro me say nyamenti say the amamfo ho to mo no so ho betom tina ya na ye ka kira amamfo say yare a ya nanka wo de also me de camera come me de ko ha no nyame adaroma yes o wo de wutie aye a wutie adanse ye ye baba kiro ya na obehu say ya na ka wo be ko ba bia o so kokko ha wo no ma hu panim pa bi no yo dimu pan position Ghana onya suru ko da ko US oba sa yetianete anete ave no me ye consultation so onanko de ba prakwa nanka na ye eni nti o de utie we no a be direct o say o yare a mem fa nko brochire o de fa bre ha na brochire fo kra de o me de ba de na wo Ghana ni o ti ya na o so o mfa o yare ya ma de na ande na we de yenti enti we de yenhwe adanse we na ye ba ye beto so ma daroma aba chiro yare ya na sa tutia na sa prescribe medicine na be she wo so no so etitu kama organs ni na nyame adaroma na etitu ni na free so kopuno na se na etitu. This is the one that we love. The whole family loves this one. This, I've never been in this machine until I found out about that. So all the things that everything that is pain. Up since Trinidad, since Florida, since North Carolina, back to Florida, came to Ghana. I didn't come to I came to Ghana to see Ghana. My mom was like, it's a herbal doctor. I was like, all right, let's try it. So next week to Inshallah, you pray for God. Absolute Sunday, come watch me. You enter over fair. Let us remember. Because I'm not today American cities of Bodin or the Akaha, or the Akaha, would even not pain. And so, what about Yankopadam? None of what. Yama means there's a one yini. Now we are our person, mammy, a baba, to say, dear mammy, why, for mamma and so bra.
Now on I mean share sa. Was over ya baba. Oh how. So come. Enti ya me sure doctor why the mama dey be Sophia film screening no ye hwe ne na a time no. Because na last Crepa mini aba e beda wase. Ni a chia ohwefo ne Ghana fo nyina. Na ohwe free screening ya. Zem senka Saturday na na ewie o. And Saturday week yes. 2 days. 3-4 days aka ho. And ya 2 ni din Ramadan bonus. Oh, okay. Nyame ya adom o china na say Thursday. Fasting na shase. Ti a sheda say obi amra me check no. Nya nkramofo nko a. Obi entu anamomra. Free screening ayeye. Yesi moja na ye check ya free. Johnson na ye check ya free. Sebi ejana ya free. The say low sperm count and I say wontimi ngo be ma ho ba yensu nyina ye check ya free. Ye twa scan show a wodie mu nyina show how a free. Afidi a wo shem de show trimu ni ade nyina ye free. Akoma mu, akrawa mu, liver, kidney, pancreas. Say bia ye free utri so ekosi unase. Ya ne Bible so menie. Enne ene de bibia ba wie. Unse o kan no papa de keye ya osenye hwe ya faka kranka ho. Papa penya asen ase no de. Na che se enne de wa want to make am. De ka say doctor say ye adwuma dada. Ti tumrika ne ko yesu ye free a ye ko ka ho. Nti we across branches ni nyina. Okay. Bia the whole Ghana. I mean branches be nyina free health screening. Ni etimi aya no bosom ya. Yes. Nze papa e ka egu achi nya agro. So but nyame adom papa se opese osom amanfo na obi adi wa pomden kwa so. Nti dia na nso be ye. Odi ya ne se obetumrika. No afa o card se na ya papa tai ka no. No abom paye no age so amen. Che se enye ho. Oba so ampa ba bia yare ni hye bia no. Afidie ni be yi yarewa no. Na eyi a ya say to ase de ama umpewi na opedien me say mi ni aba me ba no pe ya hwehwe mu amagina daada me ho nya agro enokura ya ni suo a che se bibia nko ye be kasa doctor e ho ayefi ana bibi na emum no enokura hwe ne da bi obi ahwehwe hwe ne bag obi de da ne kam no hwe no how much more de ewoye mu ayintini hu the liver kidney pancreas spleen ya adwene mu ni ade eno no hu fidie no so ne bo den untimi ntonto fie na papa abomoden atoagu amen scientific no wa say bie na pon say bra na be check ni free some media wa ma ne che say wa kra na oye obun samane sa nti e be stress say yen take advantage and na de di wi a nyambo e kina kra wa hwe aba amenye ma because na de ultimate e be bo no num no nsia no ne ya wie bibia o kira oba oba hwe no mum na mum enye free enye free yes save pepe nti de bra say de waka no wo de osi kwan so a wo se amen onya bompa ye ni na aka sa amen amen enye ho nyame pa be ye ho ama unso ho the doctor ade kire omo ba bia nti amen scientific herbal and alternative medical hospital aso ye ne de pese yesum ye nti ya bie ni bebre bia brain nti ntimi nka ni nyina na emum nkran ha de ye odome snake flat ne nchen wa eco train dade ne so ho no ye ben dome market ye ben dome crossing ene ye ben tantra hill runabout go filling station wo. Depending on baby or free ban udru a odi busasa wo amen Dr. Amin ho anase amen scientific la shibikla gonso ye wo ho ye spenters in patem wo no ye bena shama na bridge ne pa also so baby a wo bia no ono mo temani sakomo no patem wo betima ko ho frey yen e wo 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 Amen scientific yes allow shafi nyankopon ene yaresafo na se nyame so timi ade nyina ya na che se yare ben na amen scientific intimi hwe bo modern fa ha ne nkwada na nyina bra ya na eche miensa de wo ha dada de ne ho dodo no ene de ye ne se ne ho oden no obi antumi camera na che se obi a bra ne ncheke wo bibi o ha nyame adom papa wa ha yi obesa aboa na yesiesie ya da se pa pacha wo final ibia ene de me akra me wo ho cases no yeah complication ni nyina no
no matter saba enti ya me adaroma obi amra na honto na hoto wa eye ya ti ya na mose amishira mo nso ya mahwe wo ye hu bia rade hyemu anamu amen na mkoso me ya pomude panso amen ida se papa panti Dr. Sheikh Amin Bonsu and Dr. Osewusu Amin Scientific and Herbal Alternative Hospital and yete won kan na free screening omo di wi no wadaroma meye fo no na last e chena okwa o mehwe pepepe na mu betua ene mu ya me free o de fe chire ko bi surprise rehwe o be appreciate de on ye no tie na de fa ho jim o ma bibi ofie fa no ko wan kasa mu so a yenko na yenko ye